ariko ku makuru dufite ntabwo Amerika izemera n'umunsi n'umwe gufata aba Marines ibazane muri Congo aussi longtemps que muri FARDC. Nabwo ba Mundos bari sanctionné, Batango Foro bari sanctionné kandi bari en fonction n'abandi ba Tokolonga. FARDC ifite nibura ba officier bagera nko kuri 50 bari sanctionné na système soit na ONU, kuko abibi hano bya ONU haba sanctions za ntuza za Union Européenne, hakaba na sanctions za Amerika. Amerika ifite division ishinzwe iby'amafaranga, ishinzwe n'ibya restriction ya visa. Abo biba visa gusa kandi bagera ku butaka ariko nta mitungo yabo bafashe, hakaba nabo bafata imitungo yabo na ntuza. Aba officier benshi bo muri Congo bafite byo byombi, bafite restriction ya visa bakagira n'imitungo yabo kuba yarafashwe mu byo babarega bakoze muri ama repression ya IDPS entre 2011 kugeza 2017. Voilà. Ibyo rero kubera icyo ngicyo nta musirikari wa Amerika. Niyo mpamvu muva ngo hari umuntu waje yitwa Prince Eric Prince des choses comme ça. Naho naringiye kujya rwose ko bo baje yakomeza. Narita ko kabaje ko bahari kandi Amerika ntabwo yazanye abanyamerika, yazanye abalatino n'aba Colombien, abantu bari Bujumbura ngira ngo mujya mubabona bari hariya kuri restaurant Belvedere niho barira i Bujumbura. Donc abo n'aba mercenaires baje nubwo bari en collaboration na services za Amerika ariko ntabwo ari abanyamerika baje kugira. Donc ni tandukanye nicyo ariko Tshisekedi we cyo yarashaka des militaires américains. Ibyo ngibyo ntibizaba kuko Amerika ntishobora ku butaka. Hariho ADF iri sanctionné comme une institution terroriste, hari FDLR iri sanctionné comme terroriste, urumva. Hakaba hari abasirikari b'abakongomani ba FARDC bari sanctionné n'aba autorité. Ibaze nk'ubu vice president wa Sena namuvuze ari sanctionné n'abanyamerika. Ntibashobora kohereza ingabo zabo zize gukora côte à côte d'une administration iri sanctionné na trésor américain. Ibyo ntibishoboka. Donc birakuzana baraba mercenaires rero bari kurwana kuri terrain, bafasha muri technique ainsi de suite, ariko nabo hari amakuru dufite ko bishobora kuba bagiye kubivamo kuko kontra bumvikanye na Tshisekedi bishobora kuba itaragenze neza. Ku makuru dufite ari très récent ko bishobora kuba n'abara mercenaires bagiye gutaha kuko ibyo bumvikanye bitagezweho. Voilà, ngibyo amakuru dufite kuri ibyo byo kwa ngo abasirikare bazaza. Ntabwo ari abanyamerika bazaza, ni bara mercenaires ariko nabo bagiye kugenda kuko yaraba escrocs naba amafaranga bumvikanye. Ntabwo ariko ko yarababwa ati mwarambeshe ngo bahani hazafatwa harafashwe none muri kwishyuza iki. Entre temps na tension nawe na Bujumbura irahari ibyo bitewe n'amafaranga kuko buriya Kinshasa versa miliyoni 60 buri kwezi yishura Bujumbura muri ya partenariat barimo bilateral. Donc nabyo bisa nkaho biri gucumbagira ayo mafaranga bishobora kuba amezi agiye gutaha batazongera kuyabona, bigasa nkaho Bujumbura nayo mu minsi igiye gutaha ishobora kuzaretira ini parti ya troupe zayo bitewe nuko logistique iragoye. Muziko igitoro Bujumbura kiragoye kirahenze, bango yo mafaranga menshi agenda juste muri carburant ku buryo agera ku basirikari atageze no kuri $150 y'umusirikare w'umurundi abona muri iyo miliyoni 60 Kinshasa iha Bujumbura. Voilà, murakoze. African Boy ati kopi ni imwe, ibyo byo nukuri yari imwe koko kandi ni Kabila uyifite. Hari imwe bashize kuri social media ariko ntabwo ariyo, barayiganye, ntabwo ariyo. Kopi ni imwe kabisa. Kabila ni uyifite, yayerekanye rimwe gusa mu nama yagize Kingakati, ari na FCC, ari gucrea iriya platform nyine yagiye gukorana amasezerano na Tshisekedi FCC. Alors nimwe ni nawe uyifite koko, nta kinyamakuru na kimwe cyari cyayipubliya. Iyo koko nkuko bivuze niyo parmi menace kugeza iyi saha. Tshisekedi ashaka nigiye bajya kuvandaliza GLM juste bari bazi ko ariho ibitse, ariko ushobora kuba atariho yari iri kuko ntabwo bayibonye, ko bafashe n'imyenda ye, n'imyenda entre guillemets n'amasengeri bataye mu muhanda ya Kabila n'ibiki byose. Bimwe barabifata ngo babishira n'abapfumu, ira umwara bikurikiye kugira ngo bagiye kumuroga
yakoresheje inzira zose. Izi video zirahari mwarazibonye, abapfumu bagiye no muri cimetière ya Gombe bajyana imyenda ya Kabila ngo bagiye kumuroga. Donc yakoresheje inzira zose, ikintu ahiga ni ruriya rupapuro kugira ngo amukure ku isi. Nta nubwo ari rimwe, atanta zabaye izindi Namibia, izindi zabaye ntuza kwa Mnangagwa Zimbabwe yo yari 5 minutes bagiye kumwica. Service zaba Zimbabwe zidejura iyo atanta. Donc yagerageje uko ashoboye kose mu bapfumu, muri za atanta, muri ki condamné à mort, iki birananirana, ariko ikintu ahiga ni ruriya rupapuro kuko rujwa kuri conscience ye cyane, surtout que hariho signature y'aba president de la République, navuze babiri ariko nyango bari batatu, n'abandi batemwe bakihari. Numva na amasezerano ari en vigueur, yabaye parrainé n'ibihugu kandi bikomeye. Ibyamuteye ikibazo, yaragiye gusinya amasezerano na ntuza na Egypte, RCC yaranze, donc byamugizeho impact ikomeye cyane. N'ubu ngubu nimubona na Kenya muzi ko president wa Kenya yari nawe parmi abatemwe biyo evenement uriya ancien president Oza Uhuru. Alors kugeza n'ubu ngubu Kenya ntabwo imufata comme partenaire fiable ko bazi ko ayo masezerano ayaciyemo. Donc byamugizeho ingaruka d'une façon d'une autre kuba partenaire baba bagize kuri basinye kuri urwo rupapuro. Kumva ko Kabila kirufite rero ni menace ikomeye cyane kuri we, iri mu bintu bituma amukubitaho biriya bitero. Voilà. Alors uravuga uti se ko byerekeraniye, est-ce que AFC nicyo gisubizo, M23 nicyo gisubizo, est-ce que dialogue ainsi de suite? Tshisekedi ibi byose yabikubise amazi. Muzi ko hari Rwanda yayikubise hasi, Nairobi yayikubita hasi, ziri mu kazi ya Doha, Washington. Doha asa nkaho yayikubise hasi, muzi ko yimutse ubu ngubu iri mu Busuwisi. Ariko suko Doha babinaniwe ni kubera ikibazo cy'umutekano muke, ariko urumva ko harimo na geopolitique yindi kuko bikubizana muri Europe. Iyo ntabwo ariyo sije turiho. Ibi byose Tshisekedi kuri we ntabyo ashaka. Pour lui akeneye ko kao ikomeza, ariyo mpamvu ari gusunika abaopoza be bose baje muri radicalisme kugira ngo bakomeze ibitero kuri we. Hanyuma kuri we kuko intambara gukomeza biramu avantage, kuko ashaka no gushyiraho itegeko rivuga ko igihe cyose Kongo izabiri mu ntambara ngo nta matora azaba. Pour lui ubashobora kugurisha n'umugore we ariko asigari ku butegetsi. Donc niyo position Tshisekedi arimo. Pour quelle raison? Ntabwo ari ukubera ibibazo by'amafaranga gusa, ariko amadega maze gukora. Muzi ko abarwaho kuba urupfu rwa ntuza wari ministre nibagiwe izina rye, aza kumwibuka w'umutetera, tuntu twinshi ibintu by'amadetournement, akaba azi ko avuye ku butegetsi ni pa Sherube Okende urakoze African Boy, Sherube n'abandi. Donc hari amaprocès menshi, hari ibintu by'amadetournement, biriya bihugu yagiye yakana by'amafaranga. Angola bafitanye ibibazo by'amafaranga batishyuye, Afrika y'Epfo même chose, ibibazo afitanye n'u Rwanda birimo nabyo escroquerie. Kugira ngo mu masezerano yabaye 2019 ntabwo twabura kuyavugaho aussi, kuko kugeza iyi saha vraiment sans prendre le parti bavuze ngo bagiye muri logique gushyira sur la table accord Tshisekedi yagiranye n'u Rwanda 2019. niwe wayishe, yari irimo bya Rwanda ya harimo exploitation ya ntuza ya Sakima n'iki amasezerano n'amasezerano ari officiel, byose niwe wabishize hasi, c'est lui qui a provoqué. Donc agatinya rero ko ibyo bintu byose by'amatralala, ibibazo by'abanyamerika ko bari kubajwa nabo, ababirigi bo yabakubise hasi, nabo bari kurira miliyari menshi cyane, plus de amafaranga ari kugera hafi bari kumubaraho bagiye bamuha, ariko yabuze irengero hafi nka 10 miliyari bari kubara muri iyi manda yose imyaka 7 amaze ku butegetsi, sans compter Union Européenne. Donc tuntu twinshi akavuga ati nimva ku butegetsi ko bazankubita hasi, mena nshobora kugurisha n'umwana ariko nsigare ku butegetsi. Niyo position arimo, ariko kugira ngo bizamuhira abone 3e manda biragora. Bari gushaka bahereze buri mu député $100,000 kugira ngo bazamutore, hanyuma dabo bamanze bakora
muzana ni iyo kugira ngo referendum abaturage bemere ko abashanje ba constitution, ariko ibyo byose azakora referendum hari territoire da controla, nabyo urumva ko iyo referendum nta kazi izaba ifite parce que Nord Kivu na Sud Kivu ntibizaba birimo, si 26 province ni 24 zizaba zitoye zitarimo, urumva ko juridiquement hari utuntu twinshi afitemo ikibazo cyazabigereho. Igisubizo rero African Boy kwa ngo iyo biri kujya na gatogo, kandi AFC M23 nziko nayo itari buryame kuko ayimereye nabi n'amadrone, ngira ngo murabizi drone ziri muri za Minembwe, drone ziri kurasara muri Rubero buri munsi, ziri kurasa Masisi, ziri kugira ute. Je pense que nabo bari buryame, bari kumultiplier, ngira ngo wenda nabo strategie zabo zo kugira ngo ba affronte za nani, ariko en tout cas sans parti pris Felix ari kuri superieur yo gutanga amafaranga uko yafite, ariko twajya muri strategie z'aba militaire z'aba diplomatique urasanga hari pourcentage iri kumubura. Iyo equilibre rero ishobora kuzaba uzatanga undi niwe ushobora kuzaganya uru rugamba, ariko ibya dialogue byo en tout cas yashizeho croix, ntabwo yakora dialogue mbere yuko 2028 yaba, kuko ateganya ko ashobora guforsa 2028 agatambuka comme president. Nyuma yaho ngo yatekereza dialogue, ariko mbere yaho yarasinye burundu ko atazemera na rimwe kugira ngo agire dialogue, yaba ira SS yasabye na Senko, yaba yasabwe na Amerika na Union Européenne, yaba ari niyo AFC M23 bamusaba, il ne le fera jamais. Ibyo ngo yakubise ku meza, ayo na makuru dufite yatariho ivumbi ko kuwe dialogue négatif. Donc soit ni pression militaire nangwa agakoresha corruption, akafata ibihugu by'amahanga bigatangira kuko bigatanga ibihano hakuriya, cyangwa abandi bakaza bakamufasha. Usibye kuba bigoye, Sadek ntiyakongera kugaruka, EAC ntiyagaruka, na Chad yashatse kugira ngo imwongere imuzane abasirikare negatif. Burundi ariko bayiscroka nabo bashobora kuba troupe zabo zimwe bagiye kuziretira. Donc on va sur le plan militaire en tout cas ntaho ahagaze, et surtout que à l'interne abasirikari batari motivé pour faire encore la guerre. Voilà. Chris ati tujye mu yangle yindi. Kabila ko amaze gukubitwa 18 kuri 0. Qu'est-ce qui se passe? Ko nta kintu tubona cyo guceceka kwe ko biri kutuma atsindwa cyane. Oui, bigaragara, c'est vrai, condamné à mort, bamukuyeho immunité, yabonye des sanctions za Amerika, nubwo twavuze contexte zirimo, gukomeza kumwangisha abaturage aza Rwanda, yamenye amaraso, ni traître, voilà. Donc muri monde vraiment ya anti-Rwanda, yo Kabila nta jambo afite. Tiseko nta kintu akora. Qu'est-ce qui se passe? Ko ari gutsindwa cyane, imbaraga ze zishobora kuzaturuka he? Ati ko ibi bintu bisa nkaho byapanzwe kugira ngo bafragilize système, ngira ngo nicyo kibazo babajije, bafragilize système ya adversaire ya pouvoir, kugira ngo itazagira imbaraga, ikore iri hasi comme ça, les États-Unis n'andi mahanga bakomere bagere bakuremo intérêt bakeneye kuri leta, aho kugira ngo ntuzikomeze ibara. Oui, en soi birebye uru rugamba rwose rwarateguwe. Ubianalije neza Chris, babona ko hari ibintu biri kugenda, bona ni nka mise en scène, ariko ari ibintu bisa nkaho byateguwe quelque part. Sinzi nanjye niba ari nge niko mbibona, nk'ukuntu nawe numva ko usa nkaho bati kubona ari nk'ibintu bisa nkaho byateguwe patati patata, aho kantu gasa nkaho karimo. Ariko pour Kabila surprise ye iri muri deux dimensions. Malgré son échec, disons techniquement, quand on vous dit mon bakuyeho immunité, isa yose isa bamufata, bon, Tshisekedi il peut aller très loin. Tu réfléchis, noneho tuye nje muri cadre yawe, ashobora no kugira kure akavuga ati igihugu cyose kimucumbikiye nikitamutanga, tugiye kugifatira sanction noneho zikomeye cyane. Bishobora kugira no muri iyo dimension. Bigeze muri iyo dimension kiziva zitera. Tantôt abari Nairobi, tantôt abari Eswatini, tantôt est-ce que Eswatini izemera ko ifata ibihano ikomeze bike Kabila nangwa izamufata kugira ngo yepuke ibihano.
nabari Namibia eske Namibia nibayishyiraho pressure ati niba udatanze Kabila turagukatira imfashanyo zose nta ndege yawe zazamuka ntacyo Amerika yabikora parce que administration Trump igira ama surprise mabi cyane ashobora kubikora eske azabyihanganira eske ntibazamufata koko parce qu'il est devenu vulnérable ibi byose birashoboka mais une chose ahantu Kabila asa nk'ari kugira imbaraga nuko Tshisekedi uko nabivuze l'argent ne circule pas au Congo amafaranga Tshisekedi ari gusirikira à l'étranger muri Amerika no mu machancellerie occidentale mu Budage ainsi de suite abashaka za lobby ariko abaturage barakennye na entourage ya bwite irakennye cyane ku buryo kugira ngo ndabivuze none mbivuze mu kanya muri mobilisation yiri ya manifestation abantu babonetse vraiment c'est nul c'est zéro par rapport à la population ya Kinshasa kwerekana ko babata toke negosala ni todo banzala na biso atwicisha inzara atwicisha iki aho ngaho niho Kabila ari kuganya kuko Tshisekedi bikumugora kugira ngo asouleve population yose contre Kabila urebye no mu social media urebye abantu babikondaniye ni bake cyane ni babaleshe bot babandi barigata nyine munsi y'ikirenge tatu mu pompa tatu wanyi malukayi malubimpa pa munkwa tombolo pa chibeto nabo ariko urebye des intellectuels de fait bazi igihugu kuntu kiri par terre et non état iri gusutreta sa sécurité n'aba mercenaires n'ama groupe armé niyo kodekubuni iri gusingizwa muri turi ngo nicyo gisirikari abantu batekereza bose personne ne peut aller du côté de Tshisekedi ça c'est même bene wabo beaucoup ils ont critiqué nyango abakurikiye fe nani Louis Français kuzikwesa muzi ko yamukrititse abantu benshi baba intellectuel même sango uri abosolo na politique irango mujye muri social media murebe température en tout cas urasanga ko il n'a pas si mobilisé population c'est contre Kabila par rapport iyo rero ni faiblesse burya muri mobilisation dafite abantu bakuri inyuma wakoresheje n'amafaranga nawe ugira nyuma kibaza tariki ibintu ndimo qu'est-ce qui se passe ngaho Chris aho niho ndi kubonera imbaraga za Kabila kuko ibyo Tshisekedi ari gukorera abaturage ari kubakanda cyane none akabatuma ngo bamuherekeze kujya kwirukana Kabila alors que nawe ntacyo bamariye il est en train d'être bloqué sur le plan stratégique ngaho aho niho biri alors tujye kuri Kabila rero est-ce qu'il est capable maintenant de faire quoi niki ashoboye ate ushobozi bwo kuzamura notre rébellion arashigikira officiellement FCM 23 bafatanye bakore plateforme imwe ikomere cyane hanyuma kiremo de moyens humains moyens matériels ibyo nabyo birashoboka ushobora kuba fusion mu gitondo ugasanga AFCM 23 twirwaneho CRP n'iki bose bakoze ikintu kimwe half dele kigakomera structure politique ikomeye cyane abantu bose bakakiyaderaho n'abari Kinshasa babuze ukuntu baza inzira akabafungura inzira bagaca mu ambassade n'iki bose bakeretura Goma Bukavu Kalemi Lubumbashi ugasanga ibintu biracana ibyo nabyo birashoboka kandi ndi kubona ariyo bigiye kugira ngo afedere noneho aba opposa boss bari contre Tshisekedi baba armé baba non armé aba federe hamwe autour d'une idéologie commune programme politique imwe avec état-major iri fédéré comme ça bose bakonjuge imbaraga hamwe ndi kubona ariyo biri kujya niko mbikeka si ntabwo nzi ko byaba ariko ndi kubona ariyo biri kujya nizo mbaraga sigaranye gufederara ama groupe yose hamwe agakoresha des moyens ko arazifite zifatika afite diplomatie agissante uko twabivuze afite aba porte parole ubungubu bari gucommuniquer au plus haut niveau ba Francine Muyumba ngira ngo muri kubabona ukuntu bari kujya hirya no hino mu machancellerie atandukanye donc avec une nouvelle équipe afite ubushobozi bwo kuyifatanya na AFCM 23 twirwaneho n'ama groupe ya Ituri yose akaba federa hamwe bagakora ikintu kinini kimeze nka FDL gishobora gutingiza Kinshasa kuko na Kinshasa Tshisekedi nta mbaraga gifite yo kuko bari mu mwanda nabivuze nta mafaranga ubukene burabishe abana nibiga nta bitaro nta tout est à zéro bigatuma rero izo mbaraga ashobora gufedera mu groupe yose Celeste bigira ngira ngo niyo agiye kujya ntabwo ndi conseiller we
nta nubwo ndi kumutuma ngo abikore ariko ndabona ariyo sel isi imusigaraye atari iyo ngiyo antuka akaba yicaye amenye ko umwanya we ari entre terre et ciel kuko Tshisekedi wari determiné kumwica physiquement pas seulement politiquement. Kabila nawe rero yizere ko ataryamye afashe iyo strategie yo gufedera amagroupe yose akayahereza umurongo politique akaha de moyens bafite ubushobozi bwo kuba bahereka Tshisekedi kuko iyari à l'ouest nta base afite iri solide. Murakoze.